namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst. Channel, yeah, of course namthatha hi loko Mr Post the big fan so le Gezani Nukery a ri karhi a hlaseriwa hi the fans ta Mr Post. Hey, swi va swi bihe ngopfu loko swi fika kwalano. So ka siku ra 17 ta May hi fike hi vona so le Gezani Nukery a fika tsala this long post. So what you need to understand ku ngwenya ivi kombela ku rivaleriwa ka vo Ben Mayingani, va Dr Joshi Rimani, vo Press Rangani and others lava hamba va attack, lava va hamba va beefa ka Facebook and stuff like that. So swi komba ku maybe is trying to capture the fans and stuff like that. So if you want to this post, ako eka Mr Post fans, hi cinceni maendlelo ya hina guys. Not ku ri leswi mi swi tsalaka a swi na nkoka kumbe ku tsakisa, i ku swi bohe time ku za mi tsandzeka no kuma 30 comments, which means say of course a attack the fans ta Mr Post man ku paragraph leyi ko va attack straight. Ako u nge tsali hi beef everyday ku ve na yona beef ya nghoma a yi na that thing ka nkarhi wa sweswi. Ako a hi endleni plan ya kulwa na ku Mr Post a tshama a ri henhla no ku rhuketela. Aku langutisani i how many pages kwala ka Facebook ti nga against Mr Post, na ku i how many YouTubers va nga against Mr Post of course. Aku lexi hi fike hi xi endla ku va of course ve kha hi huma ka those pages, hi huma ni le ka ti-YouTubers tetiya hi ku hina a ve kha ku hi langutisa of course hi tlhela hi va kha hi commenta laha. Even then a fika a endla a big mistake le hansi leyi. Aku guys, beef yi hundzile or a yi na matimba now, so cincani mi ta na something new. Aku beef yi hundzeriwile. I yingiserile album ya Mr Post 2022. Swo ndzi na ku maybe I did not even listen to it. I beef, that album is full of beef. Ko mani endla the analysis. Lona ndla the analysis am ta swi tiva ku it's full of beef songs. Na hi wa swi tiva. A swi loko making sense. So hi laha yi nga vuya yi suka ku ni swi vona ku se yi sukile, the fans to nga attack ngopfu la to tala they were against him. So ni ta hlaya some few comments. Yeah, of course ni ta ni kha ni hlaya ti-comments leti nga against yena because ti tele swinene. Yeah, hi fike hi vona mahobby kwalano, of course a ku kulwa ntiyiso beef yi na power yo lava timing ya Mr Nukery, which means already i loko kanetini ka statement lexi nga ndleni Nukery xo beef a ya ha na matimba, which obviously yi na matimba hi ku Mr Post ya hanye beef, okay. And then agreement kwala fika tsala this post ako a ni n'wina mi humini ka beef, tshikani vanhu va va ka beef. Leswi n'wina America beef a mi nga vuli ku ri hi huma ka beef, mi lava ku ri vanhu va endla leswi n'wina mi lavaka swona. Leswi nga fika tsala swona, which means so Gezani Nukery is trying to capture the fans and at the same time ni vona ku i onhela Mr Post because at the sweswiwa Mr Post dyi hanye beef. So loko ku ri wona i fiki i tshikela ti-fans ku ti nga support beef, it's more like you are trying to say ku va nga support music wa Mr Post, because loko ku ri Mr Post le ka beef swo boha ti-fans ti-influence ka na do ti va ti ri ka beef, that's it. And then so kwalano hi fike hi vona i fike ku beef a yi si tshama yi humela moya. Nukery mi lo karhala swa n'wina, okay. And then dumisani kwala fika ndzi ri ku hinkwenu n'wina a mi tsala everyday hi beef. Of course na loyi a kombisa ku na yena i fan ya Mr Post, so tshikani vanhu va tsala leswi va swi lavaka, okay. Cause hina a hi tsaki loko everyday va tshama va kha va rhuketela phosa, hi tshikeni hi vuyisela na hina. Hi swona game ke game, loko ku ri Mr Post na Ben Mayingani ka beef ku beefaniwini la xikarhi swo boha vanhu va fika va chingetela hi swona kwalaha. For example Mr Post na sweswi wa ha ri ku rhungeriwa strong beef Ben Mayingani xi nga hi endla swi hash stand like i tshama masin'wini ya ba yena. Ma swi vona ku and swi le ku dumisiweni na loko mo ma cheka video ya mina leyi nga hi endla about loko va Mr Post a phende stop nonsense, ni vona vanhu vo tala va kha va chinge hi swona ti-fan ta Ben Mayingani. So this is actually a valid point. So ngwenya hey a yi humi ka beef, it does make sense, but yi nga fiki yi la ku influence na van'wana ti-fans it's wrong. And then magugu kwala fika komisa ku beef a yi se tshama yi hundzeriwa, even na sweswi tingoma ta Tupac ta ha twala kahle. And then ka ta ngamla kwala fika komisa ku each person i na strategy lexi a kota ku va a swi tirhisa, of course ku va a promota artist ya yena leyi a yi rhandzaka. So loko ku ri beef of course ya tirha, a hi va tshikeni va endla tano. Without beef a hi ta va hi nga fikangi laha hi nga kona. Yes, without beef kahle Mr Post laha nga kona sweswi a ta nga fikangi because most of his songs are beef songs, ma vona nyana. So le Gezani Nukery it's more like yi le ku zameni ku va yi onhela artist ya yona phela. Loko ku ri artist le ka beef wona i big fan i nga nkulu le henhla le ivi ku tlhokuriwa ku ri wena i byela ku ti-fans ku ti nga ngheneleli ka beef, it's more like i ri va nga ha support beef hi sweswo.
then diga kwalaho fa kombisa ku beef ya boha ka music bro. If wena I humini ka this beef stuff ni ri huma I ri wexe a ni I kombele ku rivaleriwa, so hina a hi se kombela tshwarelo as you can see vero ku kombiseni ku loko ku ri ngwa yi humile a ni yi kombele ku rivala ka vo Ben Mayenga vo Dr. Joe Shirimani, so a yi humi ri yoxe. Problem I ku ngwenya kahle kahle yi la ku byeletana lavan'wana ku va fika va ndla yini, a ni yo yi humini yi fike yi tshika ti-fans ti support beef because tanihi leswi ni nga ku swi vuleni Mr Post sim ta yena leswi I beef. So loko ku ri I beef yi tlhela byela ku ti-fans ku va nga ngheneli ka beef, sweswo swi fanele ku va nga support artist yaliya hi ku Mr Post vanhu va n'wi support because of beef. Ma yi vona mhaka leyi ni nga tiku yi ta chaka kahle na ku Mr Post a hi se za hi dyiwa na ti-responda ka mhaka leyo va a kombele ku rivaleriwa ku Ben Mayenga vo Mr Post vo Dr Joe Shirimani. Then lulamile kwalaho fa kombisa ku hi nge twi hi wena. Then king kwalaho fa kombisa ku huma u ri one u lava ku huma na mani risimati kwalaho fa yi kombisa ku ti endle swa wena u ri one u tshika hina hi enjoy beef u nga hi control. Yeah, best kwalaho a fa kombisa ku a rhangi na yena Mr Post a tshika beef, ma swo swi make sense. Loko ku ri defense ti fike ti tshika beef ku fike ku va ku rhange Mr Post a tshika beef hi ku hi yena a ti controlaka. And then Brian Mabasa kwalaho yi fike yi vutise ku mi sure ma ha ri part ya Mr Post, ku na something wrong la. Yeah, swi make sense. A ni kaneti ngwenya yi kombele ku rivaleriwa but ku va loko ku va ku tlhe ku va ku ri yona se yi va ku yi kha yi tsala swo biha against artist ya yona hi ndlela yin'wana yi ku ha na ti-fans humani ka beef ma ngheni ka beef, swi fanele ku va yi kha yi onhala artist ya yona. Loko yi huma a yi humi, ti-fans ti ta control hi artist not big fan. And then matimba kwalano ni kombiseka the same thing loko ku ri so ri Gezani wa huma ka beef a huma a tshika vanhu munhu a vula ku byeleteriwa ku va fika va ndla yini and stuff like that. Mara swa ku yi sukile ti-comments to tala video ku yi nga heli no hela because na fike ni hlaya post leyi nga le henhla leyi, mara loko mi vona ti-comments to tala na va marila kwala i ri huma a ri wexe mfo ve loko kombiseni ku a va fambi na yena a huma a ri yexe. So timhaka ti bihini loko ze swi va tano because swi endla a za a luza na xivandla xa big fan hikuva a nga ha ri ku tsaleni ka swona. A hi kaneti kombele ku rivaleriwa mara problem hi yaleyo se i la ku byeleteni na ti-fans ku fike ti endla yini ma yi kuma yona. Na veri mbondo yi kwalano yi fike yi kombisa ku Mr Post a nga beef a ri yexe mos, ku na lava a beefanaka na vona wa yi nga ku hi vona hi tihlo rin'we hi sole. Na leyi ni nge yi hlayi video ku yi nga leha ngo ma swi vona kwalano ku vuyiwa ka the same message. Yeah, and then from this post hi fike hi vona yi tsala another post laha hi nga swi vona ku a sengwa hi so yo gwajeni sini na yo gwajeni swi vonini ku a vanhu a va yi support-angi leswi a yi ri ku swi vuleni, se yi le ku zameni ku pfalapfala. Se fika va tsala ku mina ni te ti-fans ta Mr Post humani ka beef a ni zangi ni ku Mr Post leswi a nga fika a tsala swona which means ku gwajeni hi ndlela yin'wana. Loko ku ri artist leyi nga le henhla guys yi le ka beef mi ri ti-fans ku ti ya endleka yini hi tona, ti-fans ti support-a leswi artist yi va ku kha yi vula swona. Right, if artist yi le ka beef swo boha ti-fans ti va kha ti support-a beef liya, hambi ti-fans ta Ben Mayengani ta hi support-a beef ya n'waxigala mi swi voni ku a ku hlaseriwa gagashi left and right center everywhere. Na Mr Post of course a ri ku hlaseriweni ngopfungopfu na hi timhaka ta xitandi na sweswi wa ha ri ku hlaseriweni ku i tshama masin'wini ya ba yena like i ti tsemele xitandi le masin'wini. So vanhu va against yena loko u nghena ka ti-comments ka this post a va ri i le ku hlaseriweni na diga le henhla yi ku huma yi ri wexe vo TR tatu na swi tiva ku na i big fan na yena ku huma yi ri wexe nakona a wu fanele i ya joyina n'waxikomba milenge as you can see. Hayi ngwenya hayi yi ndle xihoxo ve le ku yi hlaseleni strong. Imagine i ri big fan ku ya ku ya hlaseriwa wena na matimba kwalaho yi ku huma wena ma yi kuma yona. Then vi ri mutawungu yi ku kasi n'we but sorry mi lo kandziya na ncila na Mr Post ku swi questionable questionable ku vu nga vo holova na na tiyani yi ku huma yi ri wexe vo tala a va le ku n'wi support-eni guys. It's more like 99% ya vanhu a va n'wi support bagza kwalaho yi ku hi nge twi hi wena. So ma swo loko it's more like xivandla xa vu big fan xa suka loko ze swi va tani a wa ha na influence murena wa ha na influence agreement kwalaho yi fake kombisa ku kasi wena u fela yini huma u ri wexe u nga hi rhambi hina a hi nge twi hi wena. Ma swi vona ku
most people are saying those things. Oh, liya khalanga nge ihlani hi vonini ntwe na ku maybe ku nga ku ri feni ya Ben Mayengani na xivongo ma swi vona kwalaho na Brian Mabasa of course yi tlhe yi vuya kambe laha ku huma ka beef I ku huma ka Mr Post hi ku Mr Post hi yena a nga na beef yo nandzika so u ti vonela hi nga dyanga beef hi khisimusi yes u ri Gezani Nukery a dya nga beef a Mr Post because it's more like I apply xikhomela xa machina la hi lona matshanga hi hlula nyimpi and then of course yena loko siku beef luya ku lweni hi ku tlhe ku tlhela ku va ku ri yena a kombela ku rivela ko Ben Mayengani wa Dr Joyce Rimani ku ri ke ni khale swinene ku ri ku hlaseriwini and stuff like that se tifani ti kwatini swinene ho na matimba laho na yi tiva leyi na yena big fan i byi rhandza ngo Mr Post la na ku ka beef hi ta fela koho so hi sweswo a vula ku hi dlaya solo Gezani Nukery yini lexi hoxa xikulukumba ngopfu loko yi posta those post loko ku ri a mi nge subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.